ke abu apa ane abu abang guru ani berme nyahang ane rigmariu dongna magbu kai kata mai mata gotung arum nyangna nyada arum malanga Nyishi Agam sam seling nyala jo anyang big Agung nyod om din Diobar lo tugung gamla chingseng the third Sunday of Advent times of year B. Pori si Isaiah ge kitab luke nga ge aulo filo Yahova ge yalue dopa he nilo kam ngam Yahova pyak pane damchu damni ungne ge bu niam pui bagji mudobe hoge mangdakla ha bukchi bu niam senyum mudobe ngam mu pau pane letung penya nam ham saksar be gukling dobe pa patak tumpanya nam ham tuha ling dobe pa isor luker yubik anyang gube gukte bingte dobe pa niksi nigla malangam ma dobe pa isor gulo ngo hingpu sodo nga ge Yahova gulo nga ge yajialunga larming do henilo kam rengpi ge ijinge ngam mu komu pa nyejar jarni nyahanga apung marnam aingbe jarni nyahang ge lakte tasing ge nam aingbe ngam dingda loteng rengpi ge ijilo mu pusum pa sachinge atusu ge naringam harcha mudo balung aku gune amli mili jarling mudo habe kalam gangda gangte malang luke dingda lotengam la bingjok sori kam bukcha mudo ba Yahova mu mado filo ga gamchere bingbak minge senge BM Isor gulo nga ge yajialunge hingpu sodo filo ge hitar atoram nga yajialunge gukte bingte do nga ge rengpi bu isor gulo nga ge yalunge hingpu sodo he nilo kam mu ge pagna avige changam yanungam mu kapahpa umbo sija gulo ke hutam malange ngam gring anya nadong pa hala guktarine isor gulo nga ge yajialunge hingpu sodo he gube mu hiye ator pa nga gube koi ngoyari jipa dar chojer he mu ge aminge mu am busubu malang laglo mu ge ayala hagap anya abyunge sangtam akya ki godabe aso sarsik luji do isor gulo nga ge yajialunge hingpu sodo kano rangrang bu ham al ngoyange mu bingar doba jipa hoge nyete ham arobe mu pau hapa muge ayala hagap anya abyuam hingdam manggap laila Israel tonglongam sakakum dobe mu haji pa isor gulo ngaga yajialunge hingpu sodo Pori sing ani din Pori si Thessalonica tonglong gube Paul ge pui potaliki choluke nyod artak kiyam hingpu soto khumnam garnam ham riki tho hoge ngoya malang gube pagnam jito sukusi pa Kristo Jisulo ngulugube Isorge mangdum name yaluam yumngi kiyo nigrigam gyo gam ham bingye binghayo lungki dadiam hinka hopkato hoge albuham nagapto hoge karuchi lungkiam kaji kato yuto nuluam pabangharang akube la darak bube sarsoge Isor menyika hoge nuluge yaluge sangu lok hoke ayak apoham Kristo Jisu ge hadi godabe hirtaro domabu hanglak kumabu be nibe menyika nuluam hiye gukpane he mu saktam king pane hoge nyiktuk bowling ge tarine filo ge gamchere tugung pui nulu longralo aku dakpa hiam nulu kachingma darak tugung pui luke pori aku John ga liki kube alo isor luke paunam John hala paming nam ni aku done bingteh tabela pa gube haki jitabe mu hapane habela mu darabe malangam mangjing mudoberi pane pange mu ma pane habemabdi pa lelo haki jitabe mu hapane hoge John ga haki nga sukusi pane Jerusalem luke nyubu tonglongam la Levite tonglongam John ni no hiye re hala tau mudobe jiu tonglonge kanam lakpane
mu tuperling pane mu mema pane haba mabde Kristo nge ngoma hala bingte kelela tuper pane hoge muam bulu tau pane ho hugue Ilija nore mu bingne ngoma nigrigam gyobu ponge nore hoge mu bingrik pane oma ho muam bulu bing pane no hiere kajo ngulam kanam but gube bingrik se aku ngulam doge mulabe na atusu lelo no hugue bingsu donere mu bing pane jangha gangda alo gugli besar dungbu ni aku ge gungri ngo I surga lamtam dingda mato hebe nigrigam gyobu aisaya bingpa pane keje bulam parisi tonglong guluke kanam pane muam bulu teu pane no Kristo ma Elijah kamma hoga nigrigam gyobu kamma lo hono hugu be baptize dong donere John bulan bingrik pane is luke ngo baptize do hab mabde nululung ralo aku dakpa hiam nuluk achingma nga ko keng hie hado muga samtak yekchup nene aso hamkam ngo paksok dube yigung gube rijima sukusi John ge baptize dungku Jordan pabung takde gune Bethany alo ripane Philo ge tugung Pori Nge